baako a ɛto dwa ɛwɔ dwumadie so ɛne ɛkɔɔti wo nsɛm yɛ a yɛka yɛ no reporter Menseka ɛyɛ Manchester United report na kyerɛ sɛ opanya ne de Ruben Amorim kwanko bia so on sɛ papa no ɔmbɛ pam no na yɛse sɛ ɔmo pam ne sɛ kima ɛyɛ four coaches no mu di naba ɛne yɛ Manchester Pochettino ana for Oliver Glasner Mawu Anthony Areola ana Mawu Gareth wei enso e four coaches yes adwuma no mbetimi enso aye adama Manchester United I know yankoba kakwa so etodwa e wodwuma so Atletico club de Bilbao mo head coach opanya ne dinade Ernesto Valverde na kwabana Ernesto Valverde si yanka mo bi anta se Arsenal La Liga ne man ko se ban La Liga titles na ko betimi ante ade atoa so ne euro 10 times was mako mpredu anka Arsenal team ne betimi ante ade atoa because Arsenal born Arsenal born enya sam kwa Arsenal boy adwumani ye what is onipa bia pese anase team bia no o pese o gili guy o defense no ana be ye adwuma ne jama no he Arsenal defense no masa adwuma Arsenal defense ne ye no adwuma e waso de ye penton de o gidi ye pasan ka Arsenal enso e we La Liga man komate e de atoso mpredu e no enso nkoma kakra de tron wi Daniels a former player e de Arsenal bobo as well or a legend enso de team no Arsenal ekura e deep squad after Arsenal team ne this year there say no excuses na Arsenal enso etimegi trophy anya rekwa baako bi anu ya dia to do sense anu ado mo tialeti cloud bi bawo ebo mo ntram ye no Leandro to sa de nya gwana fe Gabriel Martinelli enso enya go na Gabriel Martinelli go no wo ba ma 36 seconds ana chance onya go no enso de mo ma ne reporter Menseka e wo dwuma de so ko Barca bobo ko na am the time Menseka say Lamine Yamal anopa ya me Bayern na Barca wo mo fly from Catalonia ko de na face o me de o mani achebo e Newcastle na fe o me Newcastle game na china atimeto ja reporter Menseka e say Lamine Yamal plenty no abanta no so antimi ankwati mama join your Facebook ne dia and Juan Garcia we just sexy ana fe goalkeeper de dinner de coach no mo e goalkeeper so me de o me na Real Pau Kobase Andre Christensen afes abanta de din Ladi Gerard Martin ubenya Kunde na wanya Eric Nafe wanya abanta de din anso adi Pedri ubenya Femen na wabanya Makasado wabanya Daniel Mona wabanya Super Frankie wanya Mark Binana wanya Ferran Torres afes Robert Lewandowski wanya Hafinha na wanya Marcus Rashford Rooney Beko na wabanya Fernandes nafe aba coach Anidin adi Hansi Flick atachire abu adwuma kama atwa dia mamuti ano Barcelona squad wo monso no adi kwakobo Newcastle na no pe no me preche kakra adi ama wansi shawo so reporter Menseka say isa no yes record another team and the adi tufe na record ABC da sa yabo UEFA Champions League na team be echo down 2 goals na oba betete after 4 goals there kwabna as another time for and so I record at as an yema ina kama at the Juve bobo kwede sa another womo and some any team and din at Borussia Dortmund and so ebo 4-4 and unya Kenan Yadis wono enya goal Dusan Vlahovic and so bo brace and sana Bantan the Leo Kelly at the bako and so kaho at the Mam Karim Adeyemi and so nya goal at Borussia Dortmund and first Bantan the mentor enyane de amade se Jean Koto enso enyane de kaba ansa na Bensibiani so no ade ba akwa ka ho atase ade no ekokoye 4-4 reporter Menseka esa sisia no yasu ko Juve abrante ba kwa wo mun nsa dan mani din bera Juve aduma no wonu na oye sisia ni nyina Kenan Yadis na report bi a Menseka yese yesi Juve supporters ne kwa sa se e ba no free kicks abrante no ana yese man abo because the techniques bi aye enti we wo na amade ne tete bench ni ade and Tim Nhyira reporter if you Juve akate ade bana yes Juve for say one person may contract sense in the matter 2020 2030 rather say o may contract in the demand and the salary we move peja kakra that we yes 1.5 million euros na kodanete yes we move pay ma abeko 6 million euros in koma kakra ni any chances so by January there we na Kenan Yadis we be pay pa no and so koma kakra ni you say ma we know reporter
Mensaka enso ayasa sise na adwuma ni na waya UEFA Champions League no waya adwuma no amachasa ne man so etime akwakoya kama mensada enko opina ma menko no ada Madrid abo 2-1 unim se Kylian Mbappe e penalties me no ana onya ya tase obo adwuma ne kama ana fesa banta de de Timothy ya ati kadum bako adama tima ne dine enso Olympic to Marseille update Mensaka ayasa Trent Alexander-Arnold ansa banta de player ya said ne ana bakwakoya ne test na fe o ma with the extent of the injury ada say bia surgery na beba ana say bia we no on be na fe o ma ye nkakra na banta no enso wetimi atoda ne reporter Mensaka awo dwumade so Kylian Mbappe lotena no ada wonya ne 50th goal enso adima Madrid ayebobo kon after say July 2024 one so joining team by all standard of banta no enso a fine player Rodrigo ko say yankamo bianta say rumors no abre na so kuda ebu o si transfer season bia no ana Rodrigo ko any adade wo be kwa na wie na chese what baby ote wo so woka ama obi ata say rumors sansem de eto ntwa 20 one your head and fa ho kwa eno yansam ka konso abanta no ade to dwana we are mad the fan na wo bisa say de nti ana brancha de de Vinicius Junior ya tade ne tra benta reporter Mensaka say yes mad the payphone fees akwa na ya so blache o ma pon content sense na kwa na anye ana afeso Xavier Alonso so yes ohia another profile enso wontimi nkan kase yes onya pa Vinicius Junior profile no and ko best with another player ana afeso mo chese Vinicius Junior last season ni boy no yes na nche da nya meaningful bia ese wo mo seda e man starting ni ade nti anu ya de free man da kate ediba Roberto Di Zabi wono ana ye head coach oli e Marseille for no e ba was yankamo obi anta ese kwaya mad the second penalty no ye fa so agidi chom no nyame anim ne enye penalty na no da wo mad the ya man record matter so obi e ka bia mo na kwabra wo so wo mo mad penalty we adia ma o say mboama football enya man so kwaya no enso nkobaka kwani eno me pato Tottenham Hotspur enso se ba kuma VRL wo mo enso entimi ante goalkeeper blender ana teso ye ball hot as he grey ball no when timi enso na tese quarter atram ni ante Nicolas Jackson as ye kamo bi ante se na ni ante se watwa ni team ani dinim e de Bayern Munich na obo mpa se bibia bekoye na fe season no e baba na wie na bibia so atimi akoye na watimi ato so ni Bayern Munich bobo ko na to so aye adwuma opeso otena Bayern na wo boma Bayern bobo ko no ene amakoso ye e de mama ne reporter Mensaka na eno ana sanchofo ko bisa openya ni tin odi Angel Maresca se yate se na Winnie Jackson kwa mo nshada anya fans eyebo me Jackson me ni problem yo na Jackson there menene konya problem ayede anya de so ni Nicolas Jackson no problem bia enche ne reporter Angel Maresca adi to Jan ye bisa say na ene alliance ari no hwan na da post no mo that day na no so wini me dada na Robert Sanchez ana chese ebeda go post no mo but also ka mo bia cha say Sanchez na ebeda but eno chese Philip Ferguson enya go post no bi mu na wose ka mo bia cha say matches na bebre Champions League games ni bi ho Premier League games ni bi o ka ba wo ho FA Cup ho ni nyina na Philip Ferguson betimi anya biata enti se ne one start here eno ncha se bia go post no nya mu na enti ne ka ko pay na di tuja Vincent Company ay head coach and so the Bayern bo ko no was in fact nyame anim ne enso Maresca adwuma na waye wo Chelsea no awa anim ye pa odi so pese ohun so bia ye adwuma ba bia na team ni wo ani oni ko no be fa team be bia team ni pempe so adu with the Chelsea the enso the yensan enfanto one na o compare to Enzo Maresca adwuma na ya obehu sam papa no waye adwuma ye pa because baby obefa Chelsea and baby odi Chelsea adu no Chelsea papa no adwuma no onim ni ye pa no enso nkoma kakwe na reject asian kamo bia ncha se wono wakayo 2020 ode dia Bayern the year Chelsea nya mianim ne ozi besi ne wadwene ho na ayade ogusu kai enti oka ama obi acha se saade ni nti ene game a Chelsea ekwa wuram no wada ne ho so kwanko bi obefa so a ene obebo game na poni ye ama Chelsea timi awene no ono Re James be he na watimi aye adwuma ne ye ene yankoba kakwa so Re James ade tuja ye wie won sem no mpacho Enzo Maresca nkasa ene ye pi na ono so ade aba fa Chelsea team no kwabna ozi ni team no wobo match after match
match bia ne kwan ofa so epepe enti o ma mekasa na UEFA Champions League na obete ana ebi obekọ semi final one day obo the matches na obo ebo ne na Chelsea ko ba se ene wa qualify ko final na se wa qualify ko semi final problem bi anim eno aye Chelsea head coach Anjo Maresca enkobaka ko ade tuja kwabna Jude Bellingham so woni Kamavinga yase next weekend see and on start Esiakan adi ama Madrid ama yaka say Kylian Mbappe so say goals no dey ontimi ncha say obehe 20 and so obehe 30 because on person obe puti ele limit bi atu ni goals on so ebese and slot and so ebo Atletico Madrid on so akasa adi afa wo mutim no ho atese o tese in fact wo mani abre say against team and the Atletico Madrid no obehe and so etimi aye adwumani ye pana what oni opinion ni tinade Diego Simeone asiada na ne ball na ya na enye yize waso so de ahomate adri game no senti as usual sa ano no so edi ewremo ewe ye hihya wodo so nchabusia ensam ne doors beta ebre eni ya fanti enkofa ma so no ma ye hwe na ye fancy aisha your number 1 na kan radio station dia santiment na ati edi atumi kwabna ye fancy ya okay ye na say Gabi the foreign 94 the akọ amanene aba ye